Hakabedai bagajeng Shah Pyniap jong oba Amison Muru kabelajah kini kesni kebeladap akasnang Umtasor Riboy District. Hakabaula Shah Pyniap nak bahasa ti lene Shah Mike ni kibenta ki Pyniap nak kementa jong rendang ki pulet kilak kamyo we Rangbah oba ketang uplorli Shiteng sanfu arsnam ka arta. Hadi malak kamyo ni Rangbah ki pulet lara ban toket bat kilayo laisi nak kementa ban set yu ka police custody man pulang kejeng toket hakabedai bagani ka jengja. Hendai lai thu ki pulet lembaga jeng pelat khabar makan bau ni Rangbah orang siasat apa ke polis custody walaupun ya kejeng dom kejeng bitar kejeng bal adon kejeng tak ro ya kli kejeng hak banak lang kiplet mama kemtai kila penkit no chapo sibil hospital nong po ndai na po sibil hospital nong po pat kila phaban penkit no yu sipo memhans kawadan po shalong ndai ke khabar ke balayon kiplet le thu ba ndala po ya po memhans ki doktor nak ni ke hospital kle thu ba uba Shiteng Khlad no asteng tila ni lawan rayu tangda kamet yap nak lang jong kipulet kila simti kini ke Pyniap nak taban ne ka postmortem banap ya kadau kai kada ka pelong yo ni Rangbah ban Khlad no la ban kadong ni ba plul Shiteng la sakam ka bede jeng Shah Pyniap jong ba Amison Muru ka belajar kini kisni kila da ba kalona ka jeng sutrim nam ta kasnong Umtasor.